say be obi who say be yes adwuma no na san fifre na ehun mobo say Saturday we say it me na yesterday so nipa no ba boy the no say nkran say ahuni die cleanliness is next to godliness in who he says Saturday na etimbo who say sisi a okasa no kan say ehun hia say wodo hu be hyem na me hwe wahindi kase eye ni ye be hu say last video me hwe na wo park a one umba na bobo enti no etobu a me won kakra say do ma him pa and umma kwan na in dem hu we mpo nsama on me account ansa na yes start yan camera in for me won and then adintina wahindi kakraka na wudi uba fem say umba fem wo niama but uba fem say won oman ni mumba no ebetena ene wo mo be ka bom ene wo mo be kasa ebedi agro sa kwan so when that say foremost me hu aheni say nipa na ma to me this say to me na be dia ma no say nipa na say odi ebo be ho egbani and say wo me hu na be and say be ba wani ma me de bia me encourage nature of adwuma me no obi a kire na adwuma si me ma hemfie de me nka bi nhye o ma encourage wa na committee mpese o ka bi pese ma hyewa so be ka wa dwene a kire say be ya me hu de abo me de me hu anhu ni say e bibi say wo ye somfo say bi o do ma me de me hu say ngene me de hu say do ma fo ba kwa nim nti say o ya akoa na owura ese say o som owura na esonani abawa ba so musa ne nwa ayini nti ayini no so na edru ba bia na de niam from sa me so nko school men pepo mo team aduana FC Ghana Premier League bia ni say ye ade kakra na nti bo de bibia ehia mi nti wo na ese ntrentri ma po mi be say bibi pharmacy nti mrante so de ba na be kitamu is a media de ne nsa nti mrantie de bia betama kunade mrantie ne mabawa nti o wa na se ne be kokoko be hu se ngira me na so me nko se de bia be si aye bisa no otie ahine de fi se yamene de ma o de ma wi a nse se o ye de toto ko no kire nipa na nye bi da se bi so kra ma ye bi bisa da abra me nima on fanchem ebia na enye papa no adwene kra maso na menye bida ti we de da bia na som nipa we de nim sanya akwa e magana fo abonofo enim ko na nam pese we so be kasa kakra oba ye wo de wa ho de ne wonim die we nu nyam e ba betechi ebo ben na som se e we se wo jade a wo ye na wo ba hande dedi kan sade minia aka mmoa eya ade ehunu ti se obi eya na nwe se obo ho a ese obo an masa mmoa faso baso yen yade hie ena yade etu me abayo bi osunya ya why prepress ni tan 3 bedroom and a hall self contained come e wo sunya se sia oso person oton because when you are ready young girl was 27 years. Nti se nyame ya adom na se so ti akra o twen se obeton na obenye obi se obeye transplant so obeye dialysis se ade we bi wosunwan na anase odoma na brekum tachiman drobo suma sampa wanchi nsoko na se owosunwan a obetimi akoye asan aba manka batena no ane fie se ya o se oton ne fie ti se adishia bewa buchi baba wa America baba wa Canada abine ne say ye bibidi abebo ye nua bebe nyanya yare no bio ya ye wo fie ne ba abine ye ko say ho wa buchi ai yare machine na bu ha nti wunya bi a easy say wo be wo to the place ba ye ya ye wo Ghana no ye ne sa kwai no se sia last year na ye tese bi abasunyan hospital nti bravo nyina no sunyan hospital ne ya tese bi wo na say nipa adu number wa yare we bia e be rush nti de be ye no e ya ade a
kwara ne ware nka nya yenko na sese yeba na nanoma be wo pono ene pono east ya ye nimpa se nya kwara ne ware ne pesa ho asema nka saa dwumade we nka o kase bia amra obeba nti me nya saa kwanya na esa na ya kokra ma me nya ka se yenko na na je se there is no turning back because they are odika kan ho asema me bia asema ye ken malaria no na de fini de ba nti you feel free wa na je se swat but ya ye we kwana ya fa so pa no ye hunu eno se ye we ya na we na we bi so kura ye se ne yi sweat kura timi ma esan obi enti very complicated ti se nyame abie kwan na ya de hia ba tu kwan ye ne de be bai ba mu ane be bai ba nya bisika ka be kwa busu be fi ote ha o yare a obetumi akọ se ne ma me ane papa kura yare obetumi akọ fa ne de na ba but na bi ne se ba benya sa opportunity yam fasika yam abo na yen koye wosu Ghana na be benya mfaso wosu na me amemba de hia be ya ma be no be frem na mama adwene be ne wo bitim